Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 9 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Igihugu gishyashya kigiye kuvuka mu buseruko bwa Congo. Ndasubiramwo. Igihugu gishyashya kigiye kuvuka mu buseruko bwa Congo. Abarwanyi ba M23 bari mu myiteguro ya nyuma yo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Ibimenyetso byose birerekana ko abarwanyi ba M23 baba bagiye gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Ubutegetsi bwa Congo burimo kudagadwa. Ubwoba ni bwose mu mutima wa Kisekedi, ndetse amakuru aravuga yuko yabuze yacira n'ayamira nyuma yaho inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'ibihugu bya FARDC yanzuye yuko igihugu cya Congo kigomba kuganira n'abarwanyi ba M23. Ku rundi ruhande amakuru aravuga yuko abarwanyi ba M23 rwose nabo batagikeneye ibiganiro n'ubutegetsi bwa Congo, ahubwo ko ikibashishikaje ari ugushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Abarwanyi ba M23 bamaze gutangaza ko ubutegetsi bwa Congo bwakwemera ibiganiro cyangwa se bukabyanga izi nyeshyamba zitazava mu bice zigaruriye. Ubungubu M23 irimo kugenzura intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse Kivu y'Amajyepfo nayo barayigerereye, barimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Izi nyeshyamba zavuze ko zidateze kurekura ibice byose zigaruriye. Izi nyeshyamba zamaze gushyiraho abayobozi barongoye Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'abarongoye amakomine mu mujyi wa Goma. Ibice byose M23 yigaruriye yamaze gushyiraho ubuyobozi ndetse n'inzego zijejwe umutekano. M23 yashyizeho ubuyobozi ndetse biragaragara yuko uduce twose yafashe irimo kutugenzura mu buryo bwuzuye. Ibingibi ni ibimenyetso birimo guca amarenga ko izi nyeshyamba zaba zigiye gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Uyu munsi ku igenekerezo rya 9 amakuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko M23 yandikiye SADC ndetse na EAC. M23 ikavuga ko atari umutwe w'inyeshyamba, oya rwose. M23 ngo ni umutwe w'impinduramatwara mu buseruko bwa Congo. Mu rwandiko rurerure cyane bwana Koloneye Nanga urongoye AFC irimo M23 yandikiye SADC ndetse n'ibihugu bya EAC, yavuze yuko M23 ari umutwe w'impinduramatwara mu buseruko bwa Congo, ngo ntabwo ari inyeshyamba. Ibingibi nabyo bisiguye ikintu gikomeye cyane, ngo ni abarevolutionneri ntabwo ari abaroberi. Ibingibi nabyo rero turaza kuraba icyo bisiguye muri aya makuru yacu. Muri rikete rikomeye cyane bwana Koloneye Nanga yandikiye abanyamuryango ba SADC ndetse na EAC, yababwiye ko nta mpamvu n'imwe SADC yari ikwiye kuzana abasirikare muri Congo. Bwana Koloneye Nanga yatanze gasopo ku basirikare ba SADC ndetse ababwira ko barimo kwifatanya n'interahamwe za FDLR mu kwica abantu bo mu bwoko bw'abatutsi mu buseruko bwa Congo. Bwana Koloneye Nanga yatanze gasopo ndetse avuga yuko abarwanyi ba M23 biteguye gukora impinduramatwara mu buseruko bwa Congo. Iri jambo ndagira ngo murigumane mu mutwe. M23 ntabwo ari abaroberi, ni umutwe ugamije impinduramatwara mu buseruko bwa Congo. Turaza kuraba icyo bisiguye ndetse turaza no kubihuza n'amakuru akomeye yemeza ko M23 yabigiye gushinga Repubulika yigenga ya Kivu mu bice yamaze kwigarurira mu buseruko bwa Congo. Ayandi makuru kandi aravuga yuko hari ibihugu bya rutura byaba bishyigikiye uyu mugambi. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi barimo gukora ibikorwa bikomeye bya politike ndetse na diplomasi.
ndetse kugeza ubu ngubu birimo kugaragara yuko barimo gutsinda ubutegetsi bwa Tshisekedi, kuko mu nama yabaye ku munsi w'ejo igahuza EAC na SADC, imyanzuro yavuye muri iyi nama yemeza neza ko ubutegetsi bwa Congo bugomba kuganira na zino nyeshyamba za M23. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikiranye ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ibirimo kubera mu buseruko bwa Congo bikomeye cyane. Abarwanyi ba M23 ubu ngubu bafite imbaraga zikomeye cyane, ndetse bafite n'ibikoresho bya gisirikare bihambaye ku buryo barimo kugamburuza ubutegetsi bwa Tshisekedi. Amakuru aravuga yuko M23 yaba ifite umugambi ukomeye cyane wo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Hari ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko M23 yaba iri mu mugambi wo gushinga igihugu cyayo mu buseruko bwa Congo. Reka tubive imuzi tubisigure neza, ndetse turabe icyo M23 nayo irimo gutangaza kuri iyi ngingo. Muri iki cyumweru abarwanyi ba M23 babinyujije ku muvugizi wabo Bwana Lawrence Kanyuka ndetse na Colonel Nanga urongoye ihuriro AFC batangaje ko ubutegetsi bwa Congo nibushaka buzemere ibiganiro cyangwa bubyange, ntabwo M23 izava mu bice yigaruriye. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Ibi bisiguye ko ibice byose M23 yamaze gufata idateze kubivamo. Nta kundi rero bishobora kugenda usibye yuko izabigumamo ikabiyobora, kandi ntabwo yabigumamo idafite ubutegetsi. Ibi bisiguye yuko aba barwanyi baba bafite umugambi ukomeye cyane wo gushinga igihugu cyabo mu buseruko bwa Congo. Amakuru yagiye atangazwa n'abihweza ibya politike bavuga ko M23 yabishaka kwigarurira agace ka Ituri, ikigarurira Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru bamaze gucakira, maze bagatangaza ko bashinze igihugu cyabo mu buseruko bwa Congo. M23 ishobora rwose mu minsi mike iri imbere kuzatangaza ko yashinze Repubulika yigenga ya Kivu, nk'uko abahanga mu bya politike bakomeza babisigura. Kuba M23 yaratangaje ko itazava mu bice yigaruriye ngo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi kintu gikomeye cyane kandi nuko M23 mu bice byose yamaze kwigarurira yagiye ishyiraho ubutegetsi bwa gisivile. Ibingibi ngo birerekana ko bafite umugambi ukomeye cyane wo gukomeza kugenzura ibice byose bigaruriye, ndetse no kubana n'abanyagihugu igihe kirekire muri biriya bice bafashe. Abihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi basigura neza ko kuba M23 yaramaze gushyiraho guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'abamwungirije, M23 igashyiraho abayobozi b'umujyi wa Goma ndetse n'amakomine mu bice bya za Kicanga, muri za Masisi, muri za Rucuru, hariya hose M23 yamaze gushyiraho inzego z'ubuyobozi. Ibingibi ngo birerekana yuko ibice byose irimo kubigenzura, ndetse ngo ikaba ititeguye gusubira inyuma. Ibingibi rero ngo biraca amarenga ko ibi bice byose bazakomeza kubigenzura, kandi ko FARDC n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bagomba kuvana y'amaso rwose uburasirazuba bwa Congo bakabwibagirwa. Hari ikindi kintu gikomeye cyane rero M23 yakoze. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025, Bwana Colonel Nanga urongoye ihuriro AFC yanditse urwandiko runini cyane rugenewe abamambure ba SADC ndetse na EAC. Bwana Colonel Nanga muri rikete yavuze yuko M23 ifite uburenganzira bwo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu bwa Tshisekedi, nk'uko ibwiriza shingiro rya Congo ribibarekurira mu ngingo yaryo ya 64. Bwana Colonel Nanga avuga yuko ibwiriza shingiro rya Congo ryemerera umuturage wese kurwanya ubutegetsi bw'igitugu bubangamiye abaturage. Bwana Colonel Nanga muri rikete yandikiye SADC ndetse na EAC harimo ijambo rikomeye cyane. Bwana Colonel Nanga avuga yuko M23 atari abaroberi,
ngo ntabwo ari inyeshyamba, ahubwo M23 ni umutwe uharanira impinduramatwara mu buseruko bwa Congo. Iri jambo rirakomeye cyane. Impinduramatwara ni ikintu gikomeye cyane, bivuze ko ari abarevolutionnere. Ibingibi rero bisiguye yuko bashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse bagahindura amatwara yose arongoye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibingibi bisiguye yuko M23 ishaka gushyiraho umurongo w'imitegekere mu buseruko bwa Congo. Ibingibi rero ntabwo bashobora kubigeraho, Congo ikiyobowe na Tshisekedi ndetse uburasirazuba bwa Congo bukiyobowe n'ubutegetsi bwa UDPS ya Tshisekedi. Ibingibi rero abikwezi vya politike bakabona ko ari imvugo ikomeye cyane yerekana ko M23 ishaka gufata ubuseruko bwa Congo maze igatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, kuba bwana Colonel Nanga yavuze yuko M23 ari groupe revolutionnaire ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ari inyeshyamba, ahubwo n'abantu barimo guharanira impinduramatwara. Izi mpinduramatwara rero ni ikintu gikomeye cyane, kandi imitwe y'abarevolutionneri yose ibiharanira kugira ubutaka yigengaho cyangwa se igafata ubutegetsi mu gihugu runaka. Iri ni ijambo ririmo gukorogoshora cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi, ndetse abahinga mu vya politike bakabona neza ko General Makenga ndetse na bwana Colonel Nanga baba beruriye umuryango mpuzamahanga ko bashaka gushinga igihugu cyabo mu buseruko bwa Congo. Muri iyi minsi amakuru yizewe agera kuri Iyakure Official aremeza ko abakadere ba M23 bamaze iminsi bazenguruka irya nino muri za ambasade z'ibihugu bya rutura. Hari amakuru avuga yuko ibihugu bya rutura byamaze gushyigikira uyu mugambi wa M23 wo gufata ubuseruko bwa Congo maze bagashinga Repubulika yigenga ya Kivu. Hari ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse amakuru akavuga yuko n'igihugu cy'Ubufaransa byaba bishyigikiye aba barwanyi ba M23 mu mugambi wo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Amakuru kandi akavuga yuko ibihugu byo mu karere byaba byaramaze kumva uyu mugambi wa M23 ndetse ko M23 yamaze kwerekana ibyiza ndetse n'inyungu zava muri kino gikorwa cyo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Kuri buri gihugu cyakwiyemeza gushyigikira uyu mugambi wa zino nyeshyamba. Amakuru atugeraho avuye mu butegetsi bwa Congo ndetse amakuru atangazwa n'amasoko yacu muri M23 aremeza ko muri iki gihe izi nyeshyamba za General Makenga rwose zitakirambirije ku biganiro n'ubutegetsi bwa Congo, ngo nta biganiro bagikeneye. Bafite imbaraga kandi barimo kwigarurira ibice byinshi, kandi barimo no gutsinda urugamba rwa diplomasi na politike. Hari ibihugu byinshi byamaze kumva impamvu ya nyayo zino nyeshyamba zirimo kurwana. Nko ku munsi w'ejo mwarabibonye mu nama ya EAC ndetse na SADC, ubutegetsi bwa Congo bwaragaragaritse mu buryo bukomeye. Abakuru b'ibihugu bya SADC ndetse na EAC banzuye yuko ubutegetsi bwa Congo bugomba kuganira na zino nyeshyamba, kandi Tshisekedi yararahiye aratsemba avuga yuko kuva yakwitwa Tshisekedi rwose atazigera aganira na zino nyeshyamba. Kuri ubu ngubu rero M23 irimo gukubita ahababaza Tshisekedi. Ibice bikomeye cyane nk'umujyi wa Goma bamaze kubyigarurira, ndetse abaturage benshi bamaze gushyigikira izi nyeshyamba. Izi nyeshyamba zamaze gushyiraho inzego z'ubutegetsi. Izi nyeshyamba zamaze kwigarurira ibice byinshi, ndetse ubutegetsi bwa Congo bufite ubwoba ko M23 mu minsi mike cyane ishobora gutangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Ubutegetsi bwa Tshisekedi burimo gutsindwa impande zose, haba mu nzira z'imirwano. Ubutegetsi bwa Congo burimo gutsindwa urugamba. Inzira za politike ndetse na diplomasi nazo zirerekana ko ubutegetsi bwa Congo burimo gutsindwa urugamba. Abarwanyi ba M23 bakomeje gukubita Tshisekedi ahababaza. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 ukwezi kwa kabiri, inama ikomeye cyane yahuje abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC yabereye i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania.
Muri iyi nama imyanzuro ikomeye cyane yagifatiwemo yababaje cyane ubutegetsi bwa Congo. Tshisekedi yabuze ayacira n'ayamira. Inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse n'ibihugu bya SADC yafashe umwanzuro usaba ubutegetsi bwa Congo kuganira n'abarwanyi ba M23. Ni ibintu byarakaje Tshisekedi, ndetse amakuru akavuga yuko ubwo yari ari mu nama akoresheje iyakure, akoresheje ikoranabuhanga kuko atigeze ayitabira i Dar es Salaam, ngo yararakaye mu buryo bukomeye cyane ndetse aratukana imbere y'abakuru b'ibihugu. Ibimenyesha amakuru byo muri Tanzania ndetse no muri Kenya biravuga yuko Tshisekedi umujinya wamwishe ubwo uyu mwanzuro wari ugiye gufatwa. Tshisekedi ngo yarikubise ahita ava ku ikoranabuhanga inama itarangiye, yerekana uburakari bwinshi cyane kubera ko inama yari yanzuye ko agomba kuganira na M23. Ibimenyesha amakuru byo muri Kenya ndetse na Tanzania byanditse yuko Perezida Tshisekedi yagaragaje umujinya mwinshi ubwo abakuru b'ibihugu bari bageze ku mwanzuro usaba ubutegetsi bwa Congo kuganira n'abarwanyi ba M23. Minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Madame Turukasuminwa, yavuze yuko uwo mwanzuro batawemeye. Perezida Tshisekedi nawe wari uri ku ikoranabuhanga arimo gukurikirana inama, ngo yahise avuga yuko adashobora kuganira na M23. Gusa abakuru b'ibihugu bose bari bitabiriye iriya nama bamubwiye ko agomba kuganira kandi ko bigomba kujya mu mwanzuro w'iyi nama yabereye i Dar es Salaam ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8. Amakuru rero aravuga ko Tshisekedi yivumbuye ndetse akavuga amagambo akomeye cyane, akavuga yuko adashobora kuganira n'izo nyeshyamba, ndetse ngo yaba yaravuze amagambo yo gutukana imbere y'abakuru b'ibihugu, nubwo ibi bimenyesha amakuru bitashimye gutangaza aya magambo, bivuga ko ari amagambo ateye isoni imbere y'abakuru b'ibihugu. Ibimenyesha amakuru byo muri Kenya ndetse na Tanzania birandika ko habaye uguterana amajambo gukomeye cyane mu nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse n'abakuru b'ibihugu bya SADC yabereye i Dar es Salaam ku munsi w'ejo. Perezida Tshisekedi ngo yagaragaje umujinya mwinshi cyane. Tshisekedi ngo yagaragaje ko atishimiye imyanzuro yose irimo gufatwa, kubera ko ngo Tshisekedi yavuze yuko abakuru b'ibihugu ngo baba barimo kubagamira ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abarwanyi ba M23. Ibintu ngo byamurakaje cyane ndetse agahita ava ku ikoranabuhanga inama itarangiye. Amakuru aravuga yuko abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC bamubwiye ko byanga bikunda agomba kuganira na M23 kugira ngo imidugararo iri mu buseruko bwa Congo irangire. Iyi nama rero yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania. Abihweza ivya politike batangiye kuvuga ko atacyo ishobora kugeraho kuko igihugu cya Congo cyamaze kugaragaza ku mugaragaro ko kitishimiye iyi myanzuro yafatiwe muri iriya nama. Igihugu cya Congo cyagaragaje yuko ngo abitabiriye iriya nama babogamye ndetse ngo bagahengamira kuri M23. Tshisekedi yayivuyemo afite umujinya mwinshi. Madame Turukasuminwa, Minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nawe ngo yatashye ikubagahu afite umujinya mwinshi nk'uko ibimenyesha amakuru byo muri Tanzania bikomeza bibivuga. Amakuru atangazwa n'amasoko yizewe muri Tanzania aremeza ko umwanzuro wo kuba ubutegetsi bwa Congo bwaganira na M23 Tshisekedi rwose ngo yeruriye abakuru b'ibihugu, akavuga ko nubwo ufashwe adashobora kuzawubahiriza. Ndetse amakuru aravuga yuko Tshisekedi yagiye yitotomba mu rurimi rw'iwabo mu magambo ibimenyesha amakuru bivuga yuko bitabashije kumenya neza. Hari amakuru avuga yuko Tshisekedi yari arimo kuvuga mu rurimi rw'igifaransa, umujinya ukamwica akageraho akavuga mu rurimi rw'ikiruba. Abamenyesha amakuru bo muri Kenya ndetse na Tanzania baravuga ko umujinya wa Tshisekedi werekana yuko atiteguye rwose kuba yaganira na M23. Gusa inama y'abakuru b'ibihugu yanzuye yuko ubutegetsi bwa Congo bugomba kuganira na zino nyeshyamba, ndetse muri iyi nama hafatiwemo iyindi myanzuro myinshi tuza kubagezaho muri aya makuru yacu.
Mbere yuko tubagezaho imyanzuro ikomeye cyane yafatiwe mu nama i Dar es Salaam, reka mbanze mbabwire ko ibimenyetso byose birimo kwerekana yuko ubutegetsi bwa Congo burimo gutsindwa mu mpande zose. Abarwanyi ba M23 barasa nkaho barushije ubutegetsi bwa Congo kugaragaza impamvu ya nyayo barimo kurwanira. Inama yabereye i Dar es Salaam ku munsi w'ejo yambitse ubusa ubutegetsi bwa Congo kugeza aho abakuru b'ibihugu basaba Tshisekedi kuganira na M23. William Ruto urongoye igihugu cya Kenya yabwiye Perezida Tshisekedi ko kuba yaganira na M23 bitamugira umunyantege nkeya, ahubwo ari ugukemura ibibazo biri mu buseruko bwa Congo. Tshisekedi rero ntabwo ibingibi abikozwa. Amakuru twamenye nuko Tshisekedi, Generali Evariste Ndayishimiye, Bwana Joao Lorenzo urongoye igihugu cya Angola ndetse na Cyril Ramaphosa urongoye Afurika y'Epfo ngo barimo gutegura intambara ikomeye cyane rwose, ngo ibyavuye muri iyi nama ntago babyitayeho. Abakuru b'ibihugu bine nta nubwo bigeze bitabira iyi nama yabereye i Dar es Salaam. Igihugu cya Afurika y'Epfo, Angola, Burundi ndetse na Congo, abakuru b'ibihugu ntago bigeze bitabira iyi nama. Amakuru rero akavuga yuko bari babiziranyeho, kandi aba bakuru b'ibihugu ni ingenzi cyane kuko bari ku ruhande rushyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuba rero igihugu cy'u Burundi, Angola, Afurika y'Epfo ndetse na Congo abakuru b'ibihugu bataritabiriye iyi nama, ngo baba barabivuganye ndetse bakavuga yuko nta nyungu bashobora kuyikuramo, maze ngo bakanzura yuko batagomba kuyijyamo. Hari ibimenyetso byerekana ko ibi bihugu birimo gutegura intambara ikomeye, ndetse abasirikare benshi bakomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi no mu buseruko bwa Congo mu gace ka Kamanyora ndetse na Bukavu. Abihweza ibya politike baravuga ko kuba igihugu cya Angola, igihugu cy'u Burundi, Afurika y'Epfo ndetse na Congo abakuru b'ibihugu bataritabiriye iyi nama bigaragaza uwundi mugambi ukomeye cyane wo kuba barimo gutegura intambara ikomeye. Muri iyi minsi abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi barimo kwinjira muri Congo. Ibitwaro bikomeye cyane by'igisirikare cya Afurika y'Epfo bikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Hari abakomando bakomeye cyane bavuye muri Afurika y'Epfo nabo barimo kujya mu buseruko bwa Congo, ndetse amakuru akavuga yuko Afurika y'Epfo, Congo, Angola ndetse n'u Burundi barimo gutegura imirwano ikomeye cyane. Ubutegetsi bwa Congo bwararahiye buratsemba buvuga ko butazaganira na M23, ndetse Tshisekedi yavuze yuko ikibazo azagikemura mu buryo bw'intambara. Amakuru rero aravuga yuko kuba bano bakuru b'ibihugu bine bari ku ruhande rwa Tshisekedi bataritabiriye iriya nama ari ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana yuko barimo gutegura intambara mu buseruko bwa Congo. Hari abihwaza ibya politike bavuga ko intambara ikomeye cyane aribwo igiye gutangira muri Congo. Afurika y'Epfo, Burundi, Congo ndetse na Angola ngo barimo gutegura intambara ikomeye cyane, ndetse ibimenyetso byose birerekana ko intambara igiye kuba kandi ari karundura. Abasirikare bakomeje kugera mu Burundi no mu buseruko bwa Congo. Indege z'intambara ziva muri Afurika y'Epfo zikomeje kugera i Bujumbura. Abasirikare b'abakomando bakomeje kwiyongera mu buseruko bwa Congo, ndetse ibi byose birerekana yuko Tshisekedi rwose agiye kurwana. Iby'ibiganiro ngo ntabwo abikozwa, ngo ntashobora kwicarana na M23 nubwo wateka ibuye rigashya. Mu nama yabaye ku munsi w'ejo igahuza abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC, hafatiwemo imyanzuro ikomeye cyane, ariko imyanzuro karundura igera kuri 6 niyo tugiye kubabwira muri aya makuru yacu. Umwanzuro wa mbere nuko iyi nama yavuze yuko imirwano igomba guhagarara hagati y'impande zishyamiranye. Imirwano igomba guhagarara vuba na bwangu, hakajyaho uburyo bwo gutabara abahuye n'ibyago muri iyi ntambara yabereye mu buseruko bwa Congo. Uwo ni umwanzuro wa mbere wemeza ko imirwano igomba guhagarara. Umwanzuro wa kabiri uvuga yuko hagomba kubaho ibiganiro imbonankubone hagati y'ubutegetsi bwa Congo n'abarwanyi ba M23. Iki ni ikintu cyarakaje cyane ubutegetsi bwa Congo, ndetse kikerekana ko abarwanyi ba M23 barimo kugenda batsinda ubutegetsi bwa Tshisekedi. Usibye kubatsinda ku rugamba,
ubu ngubu noneho mu buryo bwa politike na diplomasi M23 yongeye guhondagura FARDC ndetse na Tshisekedi. Inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC yategetse ko hagomba kubaho ibiganiro hagati y'ubutegetsi bwa Congo na M23. Ni ibintu ubutegetsi bwa Congo budakozwa, ariko uyu ni umwanzuro w'iyi nama y'abakuru b'ibihugu. Umwanzuro wa gatatu nuko umujyi wa Goma ugomba gucungirwamo umutekano, ndetse abaminisitiri b'ingabo bagashyiraho uburyo buboneye bwo kugira ngo umutekano ugaruke neza mu mujyi wa Goma. Ubundi mwanzuro nuko M23 yategetswe ko igomba gufungura amayira yose yerekeza mu mujyi wa Goma, imihanda iva za Masisi, za Rucuru yose igafungurwa, ndetse ikibuga cy'indege cya Goma kigahita gifungurwa vuba na bwangu. Ubundi mwanzuro ukomeye cyane nuko ubutegetsi bwa Congo bwategetswe ko bugomba guhashya inyeshyamba za FDLR, ndetse abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo nabo bakazavayo. Uyu mwanzuro niko ubitangaza, guhashya FDLR bikajyana no kuvana abasirikare b'u Rwanda mu buseruko bwa Congo nk'uko uyu mwanzuro ubivuga. Iyi ni inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC yavuze yuko FDLR bagomba kuyihashya bikajyana no kuvana abasirikare b'u Rwanda mu buseruko bwa Congo. Iyi nama kandi yafashe umwanzuro ukomeye cyane wuko ibiganiro bya Rwanda ndetse na Nairobi bigomba guhuzwa, maze abarwana muri Congo bakaganira n'ubutegetsi bwa Congo, byose bigakorerwa icyarimwe. Uyu mwanzuro rero ni intsinzi ya M23, kuko M23 nayo igomba gushyirwa muri bino biganiro bya Rwanda. Ni ibintu byababaje cyane ubutegetsi bwa Congo, ndetse ubutegetsi bwa Tshisekedi bukaba bwavuze yuko budashobora kuganira na zino nyeshyamba nk'uko ibimenyesha amakuru byo muri Kenya ndetse na Tanzania byabitangaje muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9. Amakuru atugeraho aravuga ko iyi nama yabereye i Dar es Salaam yaranzwe no guterana amajambo mu buryo bukomeye. Ubutegetsi bwa Congo ibintu byose ntago bwabyumvaga, ndetse Tshisekedi yagiye agaragaza umujinya no kurakara mu buryo bukomeye kugeza ubwo yavuye mu nama itarangiye. Yakoreshaga uburyo bw'ikoranabuhanga mu gukurikirana iyi nama, ariko yahise agivamo. Yayisizemo minisitiri w'intebe Madame Turuka Suminwa nk'uko ibimenyesha amakuru bikomeye muri Kenya ndetse na Tanzania byabitangaje, ndetse bikavuga ko aya makuru biyakesha abadiplomate ndetse n'abategetsi bakomeye muri Tanzania. Ibintu byakomeye cyane mu buseruko bwa Congo. Imirwano ikomeye cyane irimo gusatira umujyi wa Bukavu. Abasirikare bakomeye barimo guhunga umujyi wa Bukavu. Abagwizatunga nabo barimo guhunga umujyi wa Bukavu. Ubwoba ni bwinshi ko imirwano ikomeye cyane igiye kwinjira muri uyu mujyi, ndetse abarwanyi ba M23 bari mu ntera y'ibirometero bike cyane basatira uyu mujyi wa Bukavu. Abasirikare bakomeye muri Congo batanze umuburo bemeza ko uyu mujyi wa Bukavu ugiye kwigarurirwa n'inyeshyamba. Abategetsi bakomeye muri Congo barimo urongoye inteko ishinga amategeko Vital Kamerhe nawe yemeje ko umujyi wa Bukavu uri mu mboni z'abarwanyi ba M23. Amakuru amaze kongera ko muri aka gatondo k'igenekerezo rya 7 aravuga ko abasirikare bakomeje guhunga kariya gace berekeza muri Uvira. Mu gihe muri Bukavu ubwoba ari bwose, ndetse abaturage bakaba barimo guhunga. Imiryango ikomeye ikaba irimo kwerekeza i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu biranakomeye cyane mu duce M23 irimo kugenzura muri Kivu y'Amajyepfo. Izi nyeshyamba zimaze kuvuga ko indege za Sukoyi z'igisirikare cya Congo ejo ku munsi w'igenekerezo rya 6 zamishije urufaya rw'amabombe mu bice birimo abanyagihugu. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 amaze gusohora itangazo avuga yuko ku igenekerezo rya 6 indege za Sukoyi zarashe mu gace ka Nyabibwe karimo abanyagihugu.
iki ngiki ngo ni igikorwa cy'ubushotoranyi ndetse n'ibyaha by'intambara birimo gukorwa n'igisirikare cya Congo kurasa ku basivile. Bwana Lawrence Kanyuka rero yatanze gasopo kuri FARDC n'abafatanyabikorwa babo barimo abasirikare b'u Burundi bari muri kariya gace ka Karehe bagiye bagaba ibitero ku basivile. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko M23 yamaze gushyiraho ingamba zikomeye ku indege yose yongera gucaracara mu duce dutuwe n'abanyagihugu baza kuyihanura, kandi FARDC nayo ikagabwaho ibitero bikomeye. Imirwano irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo, aho M23 ikomeje kugariza neza umujyi wa Bukavu. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ukorera mu buseruko bwa Congo aravuga ko mu mujyi wa Bukavu ibintu byadogereye. Abasirikare bakomeye batangiye guhunga umujyi wa Bukavu. Bafite amahera menshi batangiye kuva muri uyu mujyi. Hari imiryango y'abasirikare yatangiye guhungira mu Burundi, iyindi ikaba yarerekeje mu majyaruguru, aho amakuru avuga yuko bamwe barimo kunyura mu gihugu cy'u Rwanda bagakomeza bisubirira mu mujyi wa Goma. Hari impunzi zavuye mu mujyi wa Goma zirimo kunyura mu Rwanda zigasubira mu mujyi wa Goma nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Imirwano rero irakomeye kandi birimo kwibonekeza ko M23 ishaka kwigarurira umujyi wa Bukavu byanga bikunda. Impuruza zirimo gutangwa n'abadepite, izindi zigatangwa n'abategetsi bakomeye, aho bakomeje gusaba ubutegetsi bwa Kisekedi kwemera ibiganiro na M23 yakwanga ubuseruko bwa Congo bakabukata kuri iki gihugu, maze M23 ikaba yashinga Repubulika yigenga ya Kivu. Ubwo perezida w'inteko ishinga amategeko yaganiraga n'abadepite yababwiye ko barimo guhangana n'ikibazo gikomeye cyane ndetse ko bashobora kwisanga Congo yacitsemo kabiri. Yavuze ko amahirwe yose atari ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Congo, ndetse Bwana Vital Kamerhe yavuze yuko nibareba nabi igihugu cya Congo kizakorerwa barikanizasiyo. Amakuru rero avuga yuko abategetsi bakomeye ndetse n'abadepite bakomeje kubwira Kisekedi ko yaganira na M23, nibitaba ibyo ngo izi nyeshyamba zizashinga igihugu cyazo mu buseruko bwa Congo. Mu yandi makuru akomeye cyane kandi uyu munsi ku igenekerezo rya 7 M23 imaze kwemeza ko imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye muri Congo iza gutahukanwa muri Afurika y'Epfo. Bwana Lawrence Kanyuka amaze kubivuga ku rubuga rwa X, amaze gutangaza ko ibiziga by'abasirikare ba Afurika y'Epfo uyu munsi ku igenekerezo rya 7 biza gutahukanwa muri Afurika y'Epfo bigizwemo uruhare n'abasirikare ba MONUSCO. Bwana Lawrence Kanyuka yabitangaje ubwo yasubizaga umumenyesha makuru wo muri Afurika y'Epfo wari urimo kubaza niba koko M23 irimo gufata neza abasirikare ba Afurika y'Epfo mu mujyi wa Goma. Hari amakuru avuga yuko abasirikare ba Afurika y'Epfo bamerewe nabi cyane mu bigo byabo imubambiro. Amakuru aravuga ko nta bifungurwa bafite, nta mazi ndetse n'umuriro. Umumenyesha makuru rurangiranwa wo muri Afurika y'Epfo yabyanditse ku rubuga rwa X avuga yuko yaraye nabi cyane ndetse ko afite ubwoba ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bagiye kugirirwa nabi na M23. Bwana Lawrence Kanyuka mu gusubiza uyu mumenyesha makuru ukorera SABC yavuze yuko M23 nta mugambi ifite wo kugirira nabi abasirikare ba Afurika y'Epfo, ahubwo ngo ubutegetsi bwabo bukwiye kubacyura vuba na bwangu. Uyu munsi rero nibwo ibiziga by'abasirikare ba Afurika y'Epfo bitahukanwa iwabo bigizwemo uruhare na MONUSCO nk'uko Bwana Lawrence Kanyuka yabyanditse. Iby'aya makuru rero turakomeza kubibakurikiranira uko bari butahe ndetse n'aho bari bunyure, turaza kubibashikiriza mu makuru yacu ari imbere. Ku munsi w'ejo kandi ubwo perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagezaga ku banyagihugu uko igihugu gihagaze, ni ijambo yavugiye mu nteko ishinga amategeko, yavuze yuko abasirikare ba Afurika y'Epfo bagomba gutahukanwa bakava mu buseruko bwa Congo.
Ibingibi Cyril Ramaphosa yabitangaje nyuma y'aho abadepite bahase ibibazo bikomeye cyane ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo, ndetse abadepite bakitotomba bavuga ko abana ba Afurika y'Epfo barimo gupfira mu buseruko bwa Congo. Mu minsi iri imbere rero Cyril Ramaphosa yemeje ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bagomba gutaha bakava mu buseruko bwa Congo. Amakuru atugeraho avuye mu mujyi wa Goma aravuga yuko abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo gutabaza iwabo, barimo kwandikira imiryango yabo bayibwira yuko bamerewe nabi cyane mu mujyi wa Goma. M23 yarabagose ndetse ntago bashobora kwinyagambura aho baherereye. Aba basirikare ba Afurika y'Epfo bamaze iminsi batabaza ubutegetsi bwabo kugira ngo bubatahukane. Gusa Cyril Ramaphosa nawe yabanje gushyiraho amananiza. M23 yavuze ko inzira yonyine ihari kugira ngo batahe ari uko banyura mu gihugu cy'u Rwanda. Cyril Ramaphosa rero nawe ntago abikozwa, avuga yuko bagomba kunyura ku kibuga cy'indege i Goma, ibintu M23 yateye utwatsi. Ibintu birakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kirimo kwitegura intambara ikomeye cyane. General FARDC Ndayishimiye yamaze guteguza abanyagihugu b'u Burundi ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi nawe yamaze kumenyesha abasirikare ko bagomba kuryamira amajanja ku munota ku wundi. Intambara ikomeye cyane yaba igiye kuba hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga ko bufite amakuru yizewe ko inyeshyamba za M23 barega ko zifashwa n'igihugu cy'u Rwanda ngo zaba zigiye kugaba ibitero bikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi kandi ngo ubutegetsi bw'u Rwanda buzabifashamo M23 nk'uko General Evariste Ndayishimiye yabitangaje ubwo yaganiraga n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo ngaha mu Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga ko hari ubwoba bwinshi bw'intambara ikomeye mu karere. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga yuko M23 nta kabuza igiye gushoza intambara mu gihugu cy'u Burundi. Ese koko ibirimo gutangazwa na General Evariste Ndayishimiye byaba ari ukuri? Ese koko M23 irashaka gutera igihugu cy'u Burundi? Ese koko intambara ikomeye cyane General Neva arimo kuvuga yabigiye kototera abanyagihugu b'u Burundi? Abanyagihugu b'u Burundi nabo bafite ubwoba bwinshi, benshi batangiye guhunga ndetse baravuga yuko nta kabuza ubwo General Neva yabivuze intambara ikomeye cyane igiye kuba mu Burundi. Ubwoba ni bwose mu banyagihugu. Hari amakuru twamenye ko abagwizatunga batangiye kuva mu Burundi ndetse ko bamwe batangiye kwerekeza mu bice bitekanye, aho bavuga yuko intambara igiye gukara mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko mwabyiboneye bitangazwa na General Evariste Ndayishimiye imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi, mwabonye ko General Neva afite ubwoba bwinshi. General Ndayishimiye afite ubwoba bukomeye cyane, arimo kwikanga intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Neva aravuga ko M23 igiye gutera igihugu cy'u Burundi. General Neva akongera kwikoma igihugu cy'u Rwanda avuga ko aricyo gifasha M23 ndetse ko ngo u Rwanda rushaka kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ese koko ibingibi birimo gutangazwa na General Neva byaba ari byo? Abarundi koko bitegure intambara ikomeye cyane igiye kugera mu Burundi. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ubwoba ari bwose mu ntwaro ya CNDD-FDD. General Ndayishimiye arimo kudagadwa. Abarwanyi ba M23 bahahamuye mu buryo bukomeye General Evariste Ndayishimiye. Nyuma y'aho General Evariste Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo barungitse abasirikare benshi muri Congo ngo bajye kurwanya M23, ariko bikabata kuwa amazi. Benshi mu basirikare b'u Burundi bakagwa mu bice bya Masisi, abandi bakagwa mu micungararo y'igisagara cya Goma. Ubwoba ni bwose kuri General Evariste Ndayishimiye. Uko yatekerezaga M23 ntabwo ariko yayisanze.
yagerageje kubarwanya ariko bimutaka uw'amazi. Ubu rero afite ubwoba ko bagiye kugera ku mupaka w'u Burundi mu gace ka Kamanyora ndetse no muri Uvira. Akavuga ko byanga bikunda ko yagerageje kubarwanya bikamunanira, nabo bazatembagaza intwaro yiwe mu gihugu cy'u Burundi. Ubu nibwo bwoba afite. Yarabarwanyije biramunanira, abasirikare benshi b'u Burundi bagwa muri Congo, none bageze ku mupaka wa Kamanyora ndetse na Uvira. Arabibona neza rero ko bashobora gufasha Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa Gitega. Kuba rero General Neva avuga yuko M23 izatera igihugu cy'u Burundi, ndabamenyesha ko ari amakuru adafitiye ibimenyetso. Ntabwo M23 ifite ikipfa n'ubutegetsi bw'u Burundi. M23 ni inyeshyamba z'abakongomani zirwanira uburenganzira bwazo muri Congo. Gusa General Neva we kuba yaragiriye nabi M23 akazirwanya kandi akohereza abasirikare benshi muri Congo, arabona neza ko bitazamugwa amahoro. Amakuru mvana muri service de renseignement z'igihugu cy'u Burundi yemeza neza ko ngo M23 izafasha Red Tabara, maze Red Tabara nayo ikavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Ibingibi niko abarundi ndetse n'intwaro ya CNDD-FDD babitangaza. Ubwoba bwose bwa General Evaristo Ndayishimiye abushingiye ku kuba yararwanyije M23 ikamunanira. Nakubundi rwose nta mugambi na mutoya, habe na gato, nta mugambi na mutoya M23 ifite wo kugaba ibitero mu Burundi. Amakuru yizewe kandi yatohojwe neza yemeza ko M23 rwose idafite umugambi wo kugaba ibitero mu Burundi, ndetse ko idashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Neva. Gusa amakuru yandi akagaragaza yuko izi nyeshyamba nizibangamirwa n'ubutegetsi bwa Neva, ngo nta kabuza zishobora kuzafasha Red Tabara maze nayo ikaba yatembagaza ubutegetsi bwa Neva. Byose bizava ku mubano izi nyeshyamba zizagirana n'ubutegetsi bwa Gitega mu gihe zizaba zigeze mu gace ka Kamanyora. Ubutegetsi bwa Gitega bwarungitse abasirikare benshi ku mupaka wa Kamanyora ndetse no mu gace ka Uvira. Biravugwa rero ko bagiye kurwanya M23. Niba General Neva akomeje kurwanya zino nyeshyamba nizimutsinda muri Kivu y'Amajyepfo, nta kabuza nawe yitegure ko zizamurwanya. Aya ni amakuru atangazwa n'amasoko yacu mu barwanyi ba M23. General Neva narwanya M23 muri Kivu y'Amajyepfo, nta kabuza izi nyeshyamba nazo ntago zizamugwa amahoro, zizatembagaza ubutegetsi bwiwe. Ariko General Neva natarwanya M23 muri Kivu y'Amajyepfo, izi nyeshyamba rwose ntacyo ziteguye gutwara ubutegetsi bwiwe. Ibimenyetso byose bigaragara rero biragaragaza yuko M23 na FARDC ndetse n'abarundi bagiye gucakiranira muri Kivu y'Amajyepfo, kuko igisirikare cy'u Burundi kirimo kohereza abakomando benshi muri kariya gace, ndetse General Neva akomeje kudeployinga abasirikare muri Uvira ndetse na Kamanyora. Nta kabuza rero FARDC, abarundi ndetse na M23 bagiye guhangana. Nibahanganira ku mupaka w'u Burundi, nta kabuza imirwano ikomeye cyane ishobora kuzinjira mu Burundi. Inyeshyamba za Red Tabara nazo ziryamiye amajanja, ziravuga yuko ziteguye kuvanaho ubutegetsi bwa Gitega.